Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He restores my soul. He makes me lie down in green pastures. This Bible verse is very close to my heart, as I've learned this since my childhood, but I came across this Bible verse in the year 2018, and I went through this Bible verse, like whatever is said, like you will, even in the darkest valley, I will be with you. That's how God has proved His faithfulness in my life. Kokthai bising kaisa belaino khau nango aboke mathai 28 ni verse 19 18 19 abono jong naikha kai ajagawo chono dagima tongo je phasa slate phola kathani mumbai thandi city ganangai kai toni kokma pidi tai baptismo di nai ge amo preaching ni samungo belaino chugo ba abo dagima ni preaching o jong o kokthai rong use kho obo kaisa obono porikha kai is kaham phanmano kaitoni kokno pidnan bagai sini to song simi kaitono manka am Subrai able sung teba borno bo kaitoni kokthai ma piro inge o verse belakino ano belakino mo encourage khayo motivate khayo amai. Deuteronomy 31 verse 6, it says, be strong, courageous and firm. Fear not, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Yeah, I like this verse. I like this verse because whenever I feel down, whenever I feel that my life is not progressing, so I remember this verse and it really helps me and encouraged me to move forward, and also it really helped me to have faith in God. Baibelni Juhon 15 ni 7 ajaga suja kongo norgang bai thanjaga tongkhe ani ko bonor bisingo tongkhe nor musungo jade sandi abo rion abon bagai no ang thani sao je ekam siboni ko an tukao tongo e ni musungo bai su bu tongo khana bu su tongo phaina ang min thani chano si bu khao khai kam bai ni abo John chapter 10 verses 10 abong ka Subrai Jisu ke hayo borong mathangna bagai tai se ko khongke hayo kongnani uthanani te sokomani bagai now verse belai nango sin bagai karon Jisu Kristo main family ka borong mathangani bagai abono bini main intention jeng kathang tongmani bini jarisi jeng kathang tongo karon online ma je asol ronai among kapo lain bagainya borong mathangna bagainya botino sengserap kainanga kita si ko hungke borong no tam khaya nai soidan ke borong sokomanani uthanani abo subini main target ani bagainya abars belai ani bagai nang ani khao nang mane kaisa jisu samani sagma hamjak bai buina ba hamjak bin gabon belai khe nango je jeng sudu jeng Christian non Christian je kono borong no jeng ani bo sagma hamjak bai na buina ba ma hamjak nai te mana kanai Baibelni favorite verse ngai kaito rosungsar no asa khamjaka bini songdari sajlano bo osungsaro rohoka tei borokni sumsokni hoite jengno phiokna bagai bo boni songdari sajlano o hasakao rohoka te boni bolidanni thibai jengkabu teisa society sajaka. Favorite Bible verse Philip chapter 2 verse 10-11. Subrai Jisu ni mungjoto ni kuchugo tongo ge bono surina bagai chugna ho tongai rok osungsaro tongai rok ha tolao tongai rok joto no yes ko sungi ma khulumnai bongka kaplai sa kaitor. John chapter 1 verse 1 is mi 5 jara abo hangke kok ya phang bai tongo kok no kaitor nei je samani o verse Luke লিখিত সুসমাচার 9 অধ্যায় 2-4 আর ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করিতে ও আরোগ্য লাভের জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন আমাদের স্বর্গস্থপিত ঈশ্বর প্রভু যিশুকে পাঠালেন কিন্তু আমরা এতই পাপী যে এই কথার অর্থ বা সারমর্ম আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না আজকে না বুঝাতে আমরা এখনো অনেক ব্যক্তি পাপেই লিপ্ত আছি কবে যে আমাদের ঘুম ভাঙবে কিছুই আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু সেই পবিত্র ঈশ্বর যিনি আমাদের জন্য পৃথিবীতে এলেন এবং সেই লুক লিখিত 9 অধ্যায় 2 পদ অনুসারে
আমরা যদি পড়ি প্রতিদিন এটা তাহলে আমরা আশা করি আমাদের সেই পাপ থেকে Matthew chapter 4 verses 4 और जगह यीशु ख्रिस्ट ने सामान तंगो man shall not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. Okay, this is यीशु ख्रिस्ट सामान तंगो John chapter 3 verses 16 For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Of verse সংখ্যা একদম নাংমানি কফ লাইফ সব সময় এমনি যত নো Hebrew chapter 4 verses 12 সাজমান দङ God's word is living. So যত নো কক কথার actually যত নো কক কথাং তৈ কথার আপন আনবাই কম নাংমানি তাম হিংকে আং তো সাবরং সাবরং সব সময় চাম যেমন চিনি বুসাক নাंगौ সাবরং you know lunch नांगौ dinner नांगौ साबरं जामानि नांगौ जाते चिनि बुसाक सास्टेन नाते आबाय केनो चिनि लाइफ स्पिरिट दं चिनि बिसिंगो आबोनो मोथांना बाङै जों काइटनि कक बाय जों मोथां तंना बाङै जों कक रक बेलाय नांगौ